Hallelujah. Mwongere muzamura amaboko gutya turebe. Lift your hands. Umuntu wazanye amaboko ye nayazamurira Imana yihereza icyubahiro. Reka tuyikomere amashyi ku Imana ndetse. Abo tutari kumwe ejo batabonye uko baza ejo bakaba bagize umugisha wo kuboneka uyu munsi ejo batari bahari bazamura ibiganza turebe. Reka dukomere Imana amashyi twongeye abantu bashya. Ntabwo nshaka gutinda badushyiriremo indirimbo nababwiye hanyuma duhimbaze Imana. Amashyi yawe nimba yakorera Imana ukomere Imana. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nari n'amara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya bifite agaciro. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Nari n'amara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya bifite agaciro. Ongera ukomere Imana amashyi yumve. Ineza y'umuntu niyibunzera gukozwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikavuga ukiriho. Ineza y'umuntu niyibunzera gukozwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye bikavuga ukiriho. Abantu bashyigikiye kugira neza bazamura amaboko turebe. Zunguriza Imana gutya ibirebesha amaso. Dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'ubundi utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Dukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Nyamuneka kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'ubundi utarabiruriye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Ababishaka bongera bayikomera amashyi nawe. Ineza y'umuntu niyibunza bunguzwa ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikavuga ukiriho. Ineza y'umuntu niyibunza bunguzwa ugira neza nshuti ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikavuga ukiriho. Umuntu waje muri iki giterane akunda Imana nawe agira kutazamura ibiganza. Gikomera amashyi nimba uyikunda twe. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana. Abo bantu amazina yabo yaranditse. Iyo Mana ntiyambarizwa mu gicumbi ntibayanura imvura iguye ngo ihume. Abanyamugisha n'abamenye Imana batayibangikanya n'ibigirwamana. Abo
ahantu amazina yawe yaranditse. Ayiwe iyo mana niyambarizwa mu gicumbi, iba yanura imvura iguye ngo ihunge. Nubishaka nanone uyongera amashyi n'uburenganzira. Ineza y'umuntu niyiguzwa kuguzwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Ayayayayaya, ineza y'umuntu niyiguzwa kuguzwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Ineza y'umuntu niyiguzwa kuguzwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. Abantu bashyigikiye kugira neza bongera bazamura ibiganza. Mukomere Imana amashyi n'izaba ibashoboye. Indirimbo ikurikiyeho iravuga ngo yitwa Ndiho. Abayizi bayita keya. Ntera ikiganza umuntu mwegeranye umubwire ngo Imana iguhe keya. Ibyo abantu bakwimye Imana ibiguhe, ibyo abantu bakwatse Imana igukubire kenshi. Tuyikomere amashyi, Imana itanga keya. Aha, ubuhanga bw'ibyuma handitseho ngo yitwa Ndiho. Sawa, shyiramo. Nagura inyama ya nyamunsi humura, nubwo bagutega iminsi humura. Nagura inyama ya nyamunsi bizashira, ibuye rimene ku rwondo rugisukuma, kumura ukugira si ikimenyetso ko Imana yakuretse. Nagura inyama ya nyamunsi bizashira. Yitwa Ndiho niryo zina rye, kuba turiho n'ubushake bwe, kandi dutuye no mu biganza bye. Yitwa Ndiho niryo zina rye, kuba turiho n'ubushake bwe, kandi dutuye no mu biganza bye. Abantu batuye mu biganza by'Imana bangereka amaboko turebe. Ukaba utuye mu biganza by'Imana yikomera. Iyo ibintu binaniranye mu bantu, ukabyereka amafaranga bitanga, uzajya ubiharira Imana. Iyo usenga irumva izagutabara, ndabizi izaguteturura mu bantu. Nukuri kure y'ibyiza, buri kintu uracyifuza, naguteganyije ahazaza. Izagukura kure cyane aho abantu batazi, izakugeza kure cyane ndabizi. Yitwa Ndiho niryo zina rye, kuba turiho n'ubushake bwe, kandi dutuye no mu biganza bye. Azi gukunda koko, agira urukundo burya, atanga keya, keya keya, atanga keya, keya keya.
ndarahiye ntarirare gusatabarwa nitwa niho niryo zina rye kuba turiho n'ubushake bwe kandi dutuye no mu biganza bye ibyo bareka imana ibiganza akunda koko agira urukundo burya atanga keya 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 atanga keya 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 ibyo rukenera imana amashyira agira urukundo burya atanga keya 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 atanga keya 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 zamurira imana amaboko turebe kamera imana yo niryo zina rye kuba turiho n'ubushake bwe kandi dutuye no mu biganza bye azi gukunda koko agira urukundo burya atanga keya 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 atanga keya 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 abantu bakeneye keya imana bazamura ibiganza turebe imana ibaheke mu izina gira mugenzi ati niho uri mwambie ndugu yako ati niho uri Yesu nashimwe cyane umunsi wa kabiri dutanguye n'igikorane cyacu aho dusengera igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi aho dusengera indongozi zacu z'igihugu cy'u Burundi ijambo riravuga ngo ati igihugu nicyaba amahoro If the country there is a peace, namwe muzaba amahoro you too have peace. ati indongozi z'igihugu nizaba amahoro When the leaders are just having peace, namwe muzaba amahoro you too you will be happy. byanka vyemera Whether like it or not, tegerezwa gukunda igihugu cyakwibarutse you have to love your country. Bibiliya yanje irambarira Our Bible says, ngo mwubahe abaganza respect the leaders. tutarakira abaje bava mu gihugu cya Amerika Before we welcome our friend come from America, tutarakira abaje bava mu gihugu
cha Tanzania. Before we welcome our friend who come from Tanzania Tutarakira abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda and our friend who come from Rwanda, tubanza kwakira Imana tuyihamagare we first of all welcome our God and the King, kugira noneho so that intumbero yacu our journey, ni igihugu cyacu kuba amahoro. we pray for our country to have peace. Hari ibintu bikomeye There is something hard. abantu baza bavuga ngo igihugu cyacu nta gitoro kigira. Many say that in our country there is no sense. Twihaye We have given us a guhamagara Imana yacu. we're calling our God. Ijambo riravuga ngo The word say this: ngo nimwaba muri jewe when you are in me amajambo yanje akaba muri mwebwe and my words be in you, ngo nimusabe icyo mushaka cyose kirashoboka. ask whatever I want, I shall be given to you. Igitoro The essence, vuba cyane very soon mu Burundi bwacu in our country Burundi, nta kibazo kizoba kikihari kubera Imana. there will be no problem because we have a God. Uno munsi Today, Uburundi bwishira mu bantu bakenye. our country is including the countries which are poor. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray our God. Amadolari bavuga ngo arakenye. They say that there is no dollar in Burundi. Ku buryo umurundi wese azoba atunze amadolari mu mufuki we. Everyone is going to have dollars in his pockets. Abavyizera Whoever believes that, biraza kuba. everything is going to be Mu happening. gusaba nabwo twinginga When we pray, we never just beg hard, ariko turategeka but we just kubera beg Imana hard because of God. yaduhaye He uburenganzira. has given us the permission. Yaravuze ngo He says that gw'ibyo nakoze what I have done, ngo ndabasigiye ububasha. I just let you. Dufise ububasha I let you power bwo kwimura imisozi. so that we can move more mountains to other Imisozi mountains. turafise ububasha bwo kuyimura. We have power to remove them. Ikibazo aho kiri Where there is a problem, abantu benshi bibagiye amasezerano. many have forgotten the. Ejo hari ijambo rivuga ngo Tomorrow there were a word. Imana yibutse Nowa The God have remembered no. ihumuza ibibazo byari mu gihugu. He has quietened all the problems. Ndababwira nanje no munsi I tell you that today Imana yibutse Uburundi. the God have remembered Agasuzuguro kari ku Burundi. whoever is disturbing Burundi. Uno munsi turatanguye amasengesho yo kugahagarika. Today you have already started the prayers for just releasing more problems. Igihugu cyacu cy'u Burundi Our country Burundi nico gihugu giteye imbere ku isi, is the only country which is just developed. ariko udasenga ntavyo ubona. But when you not pray, you will never see that. Igihugu cy'u Burundi Our country Burundi nico gitunze ubutare bwinshi. is a country which have many sources. Igihugu cy'u Burundi In our country, kiratunze incabwenge. Kiratunze incabwenge. we have many intelligence. Tugiye kuguruza rero We are going to open mu kanya gatonye. in a few time Imana ibanze ishike ngaha hantu. so that you guys Ibanze igirire neza Burundi. so that you embrace every Burundian. Ibanze ibibazo biri mu Burundi bibanze biceceke. Can quieten all problems here in Burundi. Tugiye rero guhamagara babashitsi bacu We are going to call kugira our visitors dusenge Imana. so that you can pray our God. Turabanza guhamagara abama apotre. Let us call the apostles Arakurikirana na Pasiteri Claudine. and the others, just Apostle Rodan Arakurikirana na Pasiteri Nepo kuva muri Amerika. and Pastor Nepokunu. Arakurikirana na Jeremia kutoka Tanzania. The Jeremiah from Tanzania Turakurikiza na Theogene. and the Theogen from Rwanda Turakurikirana abapasitori b'amashengero ya Nayoti. and the other pastors. Baze tubanze dusenge Imana. Welcome here.
ndababwiza ukuri iyi tariki muyandike. I tell you the truth, you may write down this date. ndababwiza ukuri iyi tariki muyandike. I tell you the truth, write down this date. tugiye gusenga. We are going to pray inzara ihagarare mu Burundi. so that the hunger may release. tugiye gusenga. We are going to pray mu Burundi. in Burundi. aba miliyardere mube benshi. We are millionaires. icyo wiyatuye ko kiraba. Whatever we say, hari amasengesho. just pray. imbaraga z'amasengesho. Powers of prayers. imbaraga z'amasengesho. Prayer of prayers. zure zirapasura. They just going to imbaraga pray. z'amasengesho The power of prayers. zirarema. It's great. tugiye gusenga rero Imana. We are going to pray, oh God. tugiye gusenga Imana. We are going to pray, oh God. tugiye gusenga Imana. We are going to pray, oh God. banza wiyumvire ku Mana yawe. Think yourself with me. iyo Mana tugiye guhamagara This God we're going to call now. ni Imana y'ubushobozi. Is the powerful God. yaravuze ngo icyo twatuye kiraba. He said whatever we say to you. tugiye kwatura amahoro ku gihugu We cy'u are going to Burundi. say something in Burundi. tugiye kwatura ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. tugiye kwatura We are going to say that. ubutunzi mu Barundi. Whatever richness. tugiye gukura agasuzuguro. We are just going to remove all problems. abahora biyumvira ko Burundi bukenye. Whoever think that in Burundi we are tugiye guhaguruka dufasha we are amakungu. going to stand and just show our country, other countries. tugiye gusenga Imana We are yacu. going to pray, oh God. tugiye gusenga Imana We are yacu. going to pray, oh God. tugiye gusenga Imana yacu. We are going to pray, oh tugiye God. gusenga Imana yacu. We are going to pray, oh God. tugiye guhamagara Imana We are yacu. going to call our God in heaven. uno munsi yatwemereye gushika ngaha. Today has already allowed uno us to be munsi here. yatwemereye gukora Today ibitangaza. has just allowed us to do yaravuze ngo miracles. tuzimura imisozi. He said that we can remove all tugiye mountains. kwimura imisozi mu gihugu cy'u We are Burundi. going to remove all mountains in Burundi. tugiye gukura ibibazo mu We gihugu are cy'u going to Burundi. remove all problems in Burundi. igihugu cy'u Burundi ni icy'amata n'ubuki. Our country Burundi is a beautiful country. tugiye guhindura Uburundi We are going to change our Burundi. buba umusozi w'ubuhungiro. This is the mountain of Jerusalem. buba umusozi w'ibyizigiro. This is the believing buba mountain. umusozi w'umunezero. This is the happiest mountain. tugiye gusenga We are going to pray. duhereye kuri kizigenza wacu, When we start on our leader, perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi, started by our president, kugira Imana imuyobore, so that our God kugira may Imana lead imuhe him. ingomezi. May God give him power. databuja mwamushobora byose, God in heaven. turapfukamye turaguhamagaye. We need down and calling our name. waravuze ngo nimwampamagara You said that whenever we call you, ngo nanjye nzobitaba. you will just your voice. turasengera umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi, We pray for our president, umubyeyi Sebarundi. our president. turasengeye mama Burundi, We pray for our ubagirire neza. president. wabasize imbere y'indongozi z'igihugu cyacu, You bring them in our front. bahe inkomezi, Give them power. bahe kubahwa mu makungu. Give them power. databuja Our Father, bayobore, lead them. bahe inkomezi zidasanzwe. Give them the supernatural power. ndakwinginze databuja, We pray you, Father. bagira bubahwa ku isi yose databuja, Give them the respect everywhere they go. aho bazogera hose Wherever they will go, baze babone ku Burundi bufise incabwenge. they'll be respected and seen. aho bazogera hose Wherever they will go, baze bavuge bubahwe Mana. they'll be respected. baye gushikana igihugu aho wavuze. Father, lead them in this country. urakoze databuja. Thank you, Father. turasengeye indongozi databuja zifasha We pray for our kurongora leaders. databuja Sebarundi. We pray for our leaders who are baye here. guhuza inama, Be with them. baye kudatabuja, Be with them. baye kumvira Amen. icyo umukuru w'igihugu avuze nabo bacyumve So databuja, that whatever our president kuva does, hejuru gushika kuri nyumba kumi, from our leadership to the bahe ground, guhuza inama, give them the power. bahe databuja, Give them. bahe ishaka ridasanzwe. Give them the power. urakoze Mwana.
Thank you, Father. twase umuntu wese yogwanya indongozi z'igihugu We cyacu. refuse a member who can just Turasaba. Burundi. We pray. ubohaguruka bagwanya Wherever we come to disturb our country, uzumugwanye Mana, you will fight for us. ariko uzohaguruka ari uwo kubafasha Wherever we come and help Burundi, uzona uzumufashe, help him. uzovuga neza indongozi zacu z'Uburundi Whoever we say go in our country, uzumugirire neza. help them. Uri Imana nziza, You are a powerful God. turagushimiye ko wabyumvise. We thank you that you have listened this. Turasanga igihugu cyacu cy'Uburundi We pray for our country. ni igihugu cyiza, This is a beautiful country. ni igihugu cy'akayaga, This is a beautiful ni country. igihugu databuje amakungu yugamamo. This is a country where everyone come and just say it's a beautiful country. Giha amahoro, Give us peace. giha imfungurwa, Give us food. giha imvura ikwiye. Give us rain. Reka abarundi baronka ibyo kurya Let each Burundian have what you can eat. n'ibyo gufasha amakungu. Whatever they can help others. Reka bigaragare dufasha amakungu, Let us be clear and help our countries. kuko wavuze ngo Uburundi databuje ni paradiso. Because you say our Burundi is paradise. Reka bigaragare. Let Jibran be done. Urakoze Mwami. Thank you, God. Dusengeye amashengero yawe databuje, Pray all the churches. yaha amahoro, Give them peace. yaha amahoro. Give them peace. Turaze databuje imigumuko mu databuje mu bana bawe, We refuse every manifest. ariko mu bakozi bawe bigaragare ko ari abakozi bawe. And you help us just give them Urobanura Mwami Father, make choice ibidahuye, so that you can reject you. ariko abakozi bawe bagaragare. We're just working for you. Urakoze Mwami. Be with them. Mashi menshi ku Mana yacu. Amen. Ngeri bwanje muzabera Siyoni, simbabuke santari simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, imeza yanje nayikuyireba. Ngeri bwanje muzabera Siyoni, simbabuke santari simbabuke, umugabo wanje ni Yesu, imeza yanje nayikuyireba. Ngeri bwanje muzabera Siyoni.
Amashimeshi koma. Makofi mengi kwa Mungu. Gira mugenza ati muri Yesu n'umunyenga. Mwambie ndani ya Yesu ni mdodo. Gokera nitwara abantu. Zamani hatukuwa watu. Gokera nitwara abantu. Zamani hatukuwa watu. Ariko tumaze kuja muri Yesu. Lakini tulipoingia ndani ya Yesu. Biremera. Yakakubali. Tumaze kuja muri Yesu. Tulipofika ndani ya Yesu. Igenda neza. Ikakuwa sawa. Hari abantu mugira ubwoba. Kuna watu mnatishika. Umaze kuja muri Yesu. Unapoingia ndani ya Yesu. Muri Yesu bigenda neza. Ndani ya Yesu anaendeka sawa. Muri Yesu twurira indege. Ndani ya Yesu tunapanda ndege. Muri Yesu tutunga amafaranga. Ndani ya Yesu tunawa watajiri wa Hari pesa. abantu bakizwa. Kuna watu ambao wanaokoka. Bakibaza ngo bagiye kuruha. Wanawaza kwamba wanaenda kuchoka. Ntabwo baba bagiye kuruha. Hawakui wanaenda kuchoka. Ariko tuba tugiye kuruhuka. Lakini tunakuwa tunaenda kupumzika. Uno munsi Leo Amerika ngiye kuza ndaho nyanga. Amerika anaenda kuwa na nikitembea. Iramugenza ati hapo tunadakizwa babago. Mwambie ndugu yako Apotre angeokoka angelikuwa anateseka. Iyo ntakizwa Siningeliokoka. bandi kugazura imigazo nanje hari. Hivi ningelikuwa huko nakata mifereji. Iyo ntakizwa Siningeokoka. ntabwo mba nubashwe. Siningelikuwa naheshimiwa. Abakozi b'Imana turubashwe. Watumishi wa Mungu tunaheshimiwa. Iramugenza ati upfuye udakoreye Imana uzobupfuye nawe. Mwambie ndugu yako ukifariki bila kutumikia Mungu utakuwa umefariki vibaya. Upfuye udakoreye Imana Ukifariki bila kutumikia Mungu uzobupfuye nk'uyu yahuye. utakuwa unakufa kama mwenye najiua. Mukizwe Okokeni. mwibera abakozi b'Imana. Wao watumishi wa Mungu. Uno munsi Pastor Nepo Leo mchungaji Nepo avuye muri Amerika kubera Apotre yakijijwe. anatoka Amerika kwa sababu Apotre ameokoka. Uno munsi muchungaji Jeremia Leo Mwungere Yeremia avuye Dar es Salaam kubera anatoka Dar es Salaam kwa sababu mimi nimeokoka. uno munsi Theogene Leo Theogene avuye mu Rwanda kubera nakijijwe. anatoka Rwanda kwa sababu nimeokoka. Theogene aze ngaho inyuma yanjye. Theogene aje hapa nyuma yangu. Amashimeshi kuri Theogene. Makofi mengi kwa Theogene. Makofi mengi kwa Theogene. Umviriza. Sikiliza. Tugiye kuraba ijambo rito. Tunaenda kutazama neno ndogo. Hanyuma tuje dusenga Imana. Alafu tuombe Mungu. Hanyuma Theogene aririmba. Alafu Theogene aimbe. Twatanguye saa 8 ku munsi tariki 5. Tumeanza saa 8 tarehe 5. Uno munsi twatanguye isaha 6. Leo tumeanza na saa 6. Ejo tuzotangura isaha 5. Kesho tutaanza saa 5. Turakeneye ko Nyabunyegeri bamwe abakozi b'Imana. Tunahitaji Nyabunyegeri iishi ndani watumishi wa Mungu. Turakeneye Nyabunyegeri ko muba abamiliyarderi. Tunahitaji Nyabunyegeri muwe matajiri. Abakizwa babara abantu bafise amafaranga. Warokore ni watu wenye pesa. Iramugenza ati nta mukizwa akenyesha. Mwambie ndugu yako hakuna mlokore ambaye ni maskini. Nta mukizwa akenye. Hakuna mlokore. Ndabihamya. Mimi nakubalisha. Ndabihamya. Nakubalisha. N'umunyenga muri Yesu. Yeye ni mdodo ndani ya Yesu. Ijya modoka ije. Ile gari inakuja. Mu mwanya nayo turi hati. Kwa muda hatutalipa. Iramugenza ati dukeneye umumiliyoni. Mwambie ndugu yako tunahitaji milioni. Ijya gurupe. Ile grupe Ni mwebwe muyiriha nda. ni nyinyi mtalipa nione. Theogene kuva mu Rwanda narishe idolari nyinshi cyane. Theogene kutoka Rwanda nimelipa dola nyingi sana. Hafi mu miliyoni 10 zirabura. Karibu milioni 10 zinakosa. Kugira ashike ngaha mu Burundi. Kusudi afika hapa kwenye nchi ya Burundi. Na mafaranga y'abanayoti. Ni pesa za wanayoti. Ntabwo twaterereje. Hatukuchanga changa sisi. Iki gikorane kugira kibe. Huyo mkutano kusudi uwe Na mafaranga y'abanayoti. ni pesa za wanayoti. Iramugenza ati Imana yo gushira mu banayoti wowe yiri. Mwambie ndugu yako Mungu akikuweka ndani ya Imana yo wanayoti. gushira mu banayoti. Mungu akikuweka mu wanayoti. Sha naribagira. Bila kusahau Ngomba tubanze dusengera abantu bafise amaviza bagiye kurira indege. nataka tuombee watu wenye visa wanaenda kupanda ndege. Umuntu agiye kurira indege yarose viza. Mtu mwenye anaenda kupanda ndege ameshapata visa. Aze ngahanda musengera. Tunamkaribisha hapa tumuombee.
dusengera abagiye kuririmba. Tunaombea hawa ambao wanaenda kupanda ndege. Aba baramaze kuronga amaviza. Hawa tayari wameshapata visa. Urina yote. Una yote. Bigenda neza. Yanakuwa sawa. Hawa bagiye kuri ndege z'abazana amadolari. Kupanda ndege ili walete dola. Dusengera abarundi. Tunaombea Warundi. Dukeneye abarundi bagira amafaranga. Tunahitaji Warundi wawe na pesa. Abarundi bagira amafaranga. Warundi wakuwe na pesa. Udafise amafaranga. Kama una pesa, n'umugore aragukenge. hata mtu anakudharau. N'umwana arakuga. Hata mtoto anakudharau. N'abagenzi baraguca. Hata marafiki wanakuja. Namwe ndabasengera. Nanyi nitawaombea. Ndashaka mwese mwurire indege. Nataka nyote mpande ndege kwa jina la Yesu. Ndakeneye mugira amakonde y'amadolari. Nahitaji muwe na akaunti za dola. Ntabwo dukeneye ko abarundi dusegerereza. Hatuhitaji ya kwamba Warundi tutaombaomba. Abarundi dukeneye gufasha abantu. Warundi tunahitaji kusaidia wengine. Kubera turi abanyamugisha. Maana sisi ni wenye baraka. Abanyamugisha mwikomera amashi. Wenye baraka mujitapie makofi. Abakozi b'Imana mu byagoroke. Watumishi wa Mungu msimame. Aba bantu baramaze kuronga amaviza. Hawa watu tayari wameshapata visa. Bagiye kurira imbere. Wanaenda kupanda ndege. Tugiye kubasengera. Tunaenda kuombea. Imana izibakomeze. Mungu awajaze. Aba bagiye kurira imbere. Mahali wanaenda kupanda ndege. Imana ibagirire neza. Mungu awatendeye vema. Ibihugu muzoshikamo. Nchi mtakazofika ndani. Baze babona Barundi. Waone Warundi. Ko turabadasanzwe. Na kwamba sio watu wa kawaida. Iyo nimwamara gushikayo. Ukishafika huko. Abarundi turonka amadolari. Warundi tupate dola. Abahora bavuga ngo turabakene. Ambao walikuwa wakisema ya kwamba sisi ni maskini. Tugiye kubafasha mu izina. Tunaenda kuwasaidia kwa jina la Yesu. Tunaenda kuwasaidia. Watumishi wa Mungu. Reka tugiye gusenga. Acha tunaenda kuomba. Data bica mwami ushobora byose. Ndaba bagiye kurira indege. Ndavuze muri rya zina. Bagirire neza. Iyo bagiye kuja uzobarinda indwara, uzobarinda ibibazo, uzubane n'abiyo bari. Imiryango yabo data buja nayo uzoyisiga amahoro. Nibamara gushikayo urakoze, baze bagira akamaro ku Burundi bwacu. Turabasengeye muri za mbaraga zawe Yesu. Reka data buja, reka uzubane nabo tubisabye mu bw'izina ryawe ryera. Amen. Osubira mu byicaro Imana ibaheze. Murundi nafasi zenu Mungu awabariki. Abashaka ko turara ngaha ni bangahe? Ambaye wanahitaji tulale hapa ni wangapi? Reka Theogene azane indirimbo imwanjize. Acha Theogene akuje na nyimbo moja kisha niendelee. Ongera uzamurira Imana icyubahiro yarakigabanya n'icyayo. Yes! Hanyuma nawe dufashe kuzamura indirimbo. Twahoze tuvuga ngo nukurunda. Ngenda ndavuga ngo rohamo. Rohamo cyangwa timbura. Aho ntago urutsinga ruba rwarabonwa neza. Shyiramo neza binyweze. Wizamuke neza. Fatane. Abakunda Imana bayongera amashyi nta kindi twayimarira. Kandi mwesheje umugisha nanjye abantu bamaze gutanga amafaranga. Ibiganza hejuru ugira gutya tureba. Amashyi yawe ingoma yawe niyogere iy'abana b'abantu yarogeye. 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 Yewe iminsi ya kera uramburira amaboko ndebye imirimo yawe buri icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakurekera. Nibutse iminsi ya kera uramburira amaboko ndebye imirimo yawe buri icyo mvuga ndatangara ndumirwa mpita mfata umwanzuro wo kutazakurekera. Ongera uzamurire Imana amaboko. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana
niyogeye ingoma yawe niyogeye n'iy'abana b'abantu yarogeye 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 ibiganza hejuru nanone gutya 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 ababishaka babikomere agashobora ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu ariko siko byose bitugirira umumaro hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu ariko siko byose bitugirira umumaro hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo ingoma yawe niyogeye n'iy'abana b'abantu yarogeye 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 ongera uzamure amaboko nanone ushimire ukukomera imana amashyi imana ikurindira amaboko n'ibiganza nshingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho mana utakura umuntu nshingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho mana utageza umuntu ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye ingoma yawe niyogere ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogeye 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 haleluya sabura amaboko y'ikimana kubona muri komeza wereke imana ibiganza ukurebe muri uyu mugoroba ko uyikoreye igikorwa cy'urukundo amashyi menshi dutahe tubandanye umviriza kugira tubandanye nkeneye abantu batatu batari bwaba abakozi b'imana abantu bari abapagani nkanje kera baze ngaha bihane abantu bavuga ati nkeneye kuba umukozi w'imana ati ndakeneye Pastor Nepo muri Amerika tuzohore tuvugana Pastor Nepo niwakizwa uzohora umuvugisha Pastor Nepo urabyemeye uwa mbere urabyemeye mukeneye abantu bakeneye kwihana abantu bakeneye kuba abakozi b'imana umviriza imana iguhezage ndakeneye umuntu avuga ati ndakeneye kuba umukozi w'imana sinkeneye umuntu yari umukozi w'imana oya umuntu avuga ati ndakeneye nanje gukizwa jewe umukurira indege ni nka kujya kwa tagisiveri ni ukuri nta muntu nirirwa ndavuga ngo urumva kubera gukorera iki kubera gukorera imana ntabwo mvise amashuri menshi nta nubwo ndi gihanga ariko kubw'imana imana irakuzamura ikakwicarana n'abahambaye ndakeneye umuntu avuga ati jewe nanje asha ati numvise ko apotre kera yari ruhemu uze ngaha ndagusengera dukomere imana amashanyaraje pazi ntabwo nkeneye umuntu yari muriri oya bani guhezagire cyane
pastor Nepo yegere ngaha kuva muri Amerika aze ngaha ndakeneye umuntu avuga ati jewe na umuntu avuga ati nduriheba atari kuno munsi ndakeneye kuba umukozi w'Imana. Uwo muntu niwe nkeneye, uwo muntu niwe nshaka, ntabwo nshaka wowe oya. Umuntu yaruhebwa, umuntu yavuga ati gukorera Imana numva bikomeye, uwo muntu niwe mpaye ikaze kuri uno mugoroba. Umviriza, reka kugira ubwoba, niwakira uzokiza abandi ariko wihanye. Utarihana uba umukozi w'Imana ndakurahiye uzoguma mu nyabugingo. Utaraba umukozi w'Imana ntabwo uzokurira indege. Umuntu avuga ati nkeneye kuba umukozi w'Imana, ndamuha uburenganzira ko Nepo muri Amerika bazohora baganira, uwo ndamuha uburenganzira. Umviriza, aba Nepo ntibakunda abe se wabo kwani ababyari. Ndakeneye Nepo ababyari. Umuntu avuga ati jewe uno munsi nkeneye gufata icyemezo n'umukozi w'Imana. Uwazenga simbabuke Satani muza mugabo wanjye hari abantu tugomba tuvyare mu muhemu kuri aka kagoro. Abo baravyagwa n'umwongerema kuva muhehe. Nepo chongera nani, chongera Nepo Muse. Abanzi nitwa ngwiki, abanzi nitwa ngwiki, nanje nitwa Moise Mose wa kabiri, ariko izina ryanje ni Chongera. Abo bantu tugiye kubavyara mu buryo bw'imbwebwe. Abo bantu abanditsi baciye bandika nukuri abantu babo bakozi b'Imana no munsi tugiye kubateresha intambwe. Umviriza, amamodoka turayavize, abazoba batavize amapere tugiye kuyabagurira, abazoba batadandaza bagiye kudandaza mu izina rya Yesu. Abayobozi, umviriza, ndavuga uno munsi ku bakozi b'Imana, ndavuga ku bakeneye kuba abakozi b'Imana no munsi. Umuntu avuga ati ngira nihane, ntabwo jewe nari mu bakozi b'Imana, numva nkeneye kuja mu mugura abakozi b'Imana, abantu batera intambwe. Munyaruke tugomba dusenge, waba munyaruke tugomba dusenge. Abanditsi baze ngaha, abantu ndakeneye babanyandikire, bakwiye gutera intambwe y'abadasanzwe. Umviriza, ntabwo ndiko ndahamagara ba bandi basanzwe baririmba, ntabwo ndiko ndahamagara ba bandi, ndakeneye abari ruhebwa nkatwe kera. Abari ruhebwa twari baruhebwashe, iyo ataba Imana aranangaza Yesu, aranangaza akura umuntu muri kumbe akamuhindura, nyaruka akamukabisha akamusiga akanamwambika, abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza, aranangaza, aranangaza Yesu, aranangaza, aranangaza, aranangaza akura umuntu muri kumbe akamuhindura, akamukarabisha akamusiga akamwambika, abari bamuzi bamureba bagatangara. Aranangaza.
gusenga abo uno munsi binjiye mu bakozi b'Imana, abo uno munsi bateye intambwe babyawe n'abamiliyarderi. Yera mugenzi wawe turahishije umugisha wowe utihanye, wowe utari bwihane ukaza nukuri ndakurahe. Aba bantu nepo, aba bantu n'abazihaneje ubu dukeneye abantu bazihana batari bwabe mu bakozi b'Imana. Siko none tuzogira abantu bangahe? Babiri abo tuzokwakira muri nayotejo, n'abandi bazihana babandi mwahora musenga tugahamagara bihana. Nawe mwemuzimu tuzobasengera mu bibanza, tuzokwakira abantu babiri. Umuntu avuga ati ndakeneye kuba umunayoti, uwo ni uwa mbere. Umuntu avuga ati ndakeneye kwihana sinari bwaje mu bakozi b'Imana, abo bantu nibo tuzosengera. Reka nepo abasengere kuko abagiye kuba abanyamerika, batugiye kuzobita ngo n'abanyamerika. Ntabwo tugiye kuza tubahamagara mu Barundi, oyaye mu vyawe n'umunyamerika. Amashimeshi ku Mana, amashimeshi. Yes, I see. Ntabyo nari niteze ariko Imana yaguheza ndi ukangana. Haleluya. Ikintu cya mbere ijambo nigisha umunsi mwaryumvishije, hari ibintu byinshi murakenera ngo abe umukozi w'Imana. Yes. Yes. Hari ibintu byinshi murakenera kugira ngo abe umukozi w'Imana. Arakenera ibikoresho, arakenera amashuri, arakenera ibintu byinshi. Ariko ijambo ry'Imana umunsi yatubwiye ngo kuri ibyo mwamufite, ibyo mwamuronde ntabyo ufise, ariko ufite uburuta ibyo muronde. Haleluya. Nababwiye ko ari Yesu arabifise. Haleluya. Rero mwifuje igikorwa cyiza, mwifuje kuba abakozi b'Imana. No kuvuga nkuko bari kubandika ako karisi nzankararo ngasengera. Haleluya. Kandi Imana izakora. None nta bintu mwamurambiwe byabuze gukorera Imana ngo tubanze tubiheze twihane imbere y'Imana, kuko iyi Mana yacu ikunda abantu bihana. Iyo wihanye mugendana neza. Amen. Ukuri turiko akera ndahevye ndakataje misemo ko umukozi w'Imana. Mana ncira inzira ubu niteka ryose. Amen. Mwami Imana ishobora byose, aba bakozi bawe bapfukamyana imbere yanjye Mwami, sinshobora kubagira abakozi, ntabyo nshoboye, ariko wowe uri muri nje urabashoboza. Icyambere bababarire ubase mu gitabo cy'abarimbuka, ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Icyakabiri buri muntu wese muzuza imbaraga za Mwuka Wera, maze Mwami ubaye imbaraga zo gushobora ibyabananiye, ubaye imbaraga zo gutera intambwe, ubacira inzira, uhezagire imirimo yabo, uhezagire ibikorwa by'amaboko yabo. Mwami Imana kuva uyu munsi ubacira inzira, ubahindurira amateka, kugira ngo n'amahanga amenye ko uri Imana ikora. Urakoze kubyumvishije, urakoze kubahindurira amateka. Ni mu izina rya Yesu twizeye. Amen. Amashimeshi ku Mana. Amen. Reka Theogene nawe nyaruke. Theogene rero nanyaruke aririmba imubwira ati cende dusezerane. Theogene nanyaruke. Abakozi b'Imana baravutse uno munsi. Ejo haza umviriza, bwira mugenzi wawe ati nta Imana itokura umuntu, nta Imana itokura umuntu. Abagusuzuguye ngo naco uzova na ewe bagiye kuza bakuraba ngo ngwehe nguriya. Shyiramo indirimbo ivuga ngo aca kuriya. Umpere ikiganza umuntu mwegeranye umubwira ngo reka kurira, Yesu arakuzi. Kandi dukomere Imana amashyi kuri aba bakiriye agakiza muri uyu mugoroba. Ejo bundi bazaba bari mu makorari bahimbaza Imana, bakenyeye baberewe,
bagiye mu buzukuru ba Aburahamu. abuzukuru ba Aburahamu mubaha amashi. Amen, amen. Zamura Zamurira Yesu icyubahiro muri ineza wagiriye sinshobora kuyibagirwa, ineza wagiriye sinshobora kuyibagirwa. Dawidi ajya kugenda yabwiye umuhungu we ati mwana wanjye nagiye nk'uko ab'isi bose bagenda, ariko mwana wanjye jya umenya Imana ya se, iyo yakoreraga aba ariyo uzakorera. Nimureke amahoro turino, nimureke amahoro turino, nimureke niyamamarize Yesu yadukuye kure cyane aho abantu batazi. Imana ishimwe kuko yamenye ibyacu, Imana ishimwe kuko yamenye abababaye ikabahoza amarira. Nimenasema achakulia wanadamu, Yesu anakujua. Achakulia wanadamu, Yesu anakujua. Iminsi izashira igusige, iminsi mibi izashira igusige, kandi iherezo uzahagarara mu mugabane wawe. Ntabwo uzahora mu ishusho y'uwenda gupfa, hazaza impinduka.